Pamirsa ngawit saking pemargi ngelawang oleh krama lanang dugwarsa pitung dasane lintang. Barong sanekering ngelawang punika ngemasang engsengang tenget utawi nilai mistis. Pemuputnya ni barong inucap rauh makin kesungsung antuk parap ide ratu gede mecaling sa kalinggihang ring pura Taman Sari Banjar Tegal Kangin Ubung Kaje dan Pasar. Duk warsa siu sangangatus pitung dasane lintang kawantuk pagubungan utawi sekemanyi ring Banjar Tegal Kangin Ubung Kajaden Pasar sanerau saking sawatara diri yoanane. Tios maswe gina manyi ring carike ipun tal rajak maparikrama seni hiburan ngelawang barong bangkung. Ngelawang memargi ring makudang-kudang genah ring Denpasar kantos ke Kabupaten Badung. Ritat kala ngelawang ring silih tunggil desa ring tengahing kota Denpasar memargi kantos kalah wengi santukan sampun leleh nyolahang barong pariwana punika mutusang antuk ngenahang barong inucap ring silih tunggil jero krama. Ritat kala punika krama sanino enang jero miwasami angge ring jero punika merasa nerus ngerasa yang linuh. Selanturnya napi sane kerasa yang inucap kacerita yang majeng sekemanyi. Santukan enten uning napi-napi raris seke inucap nunas pewarah saking jero balian saha kauduhang mangdane barong punika kebantenin ke Pasupati miwah kalinggihang ring pura Taman Sari Banjar Tegal Kangin Ubung Kajaden Pasar kantos galah mangkin. Nah, modelnya di panti, begitu iling di balon terus ke panti. Begitu di Belong terus biar melipat ngeluar tu, begitu ke Tegal, Badung terus biar gitu. Untuk ugen nun kalat. Nah, awal ada Melawang lah. karena kemalaman tadosnya nih mekingsan niki kentane napiastane barong niki ring rumah warga dike. Nah, di malam harinya terjadilah sesuatu yang di luar nalar manusia. Artinya ada goncangan keras di rumah tersebut. Keesokan harinya kejadian itu dilaporkan, artinya diberitahu kepada penglingsir titiang bahwa dari sana ada pewisi dadosnya nih nunasang ring sang senewikan dadosnya niki wenten perebah dadosnya ide jagi kesungkeman jadi pelawatan sane mayogo ring iki pura Taman Sari Banjar Tegal Kangin. Ida sesunan meparap ida ratu gede mecaling kantos mangkin kantun melinggih dado sungsungan krama Banjar adat Tegal Kangin. Mawinan pelawos sampun suwe pisan kewentenan busana sampun akeh sane kauntur usak. Punika mawinan ngelintangin sangkep Banjar kaputusang antuk ngomargiang upacara ngodakin. Upacara ngodakin kadulurin antuk ngelaksanayang upacara ngetus melaspas miwah ngeratep susuhunan sane kapuput oleh ide pedanda bajing saking geria Tegal Jingga Denpasar sane kelanturang antuk upacara masupati ngerehang ring setre desa adat Poh Gading ngawit galah roras wengi. Engsengan ring sajroning pemargi upacara ngerehang puniki dahat kerasayang napi malih samian lampu talar kepada mang wantah wenten suaran sarwa gumatap gumitip setre. Kali sadeg miwah adiri sani nyarengin mayoga semadi ring tengahing setre antuk nunas warunugraha nguripang barong bangkung miwah topeng kala ireng. Kanan tenget utawi sakralisasi sesuhunan merupa barong sayan kerasayang ritat kala parus sadeg rauhan. Risampun ide susunan rauh kelanturang antuk ngaturang upacara tiosan ring Prajapati saha pelawatan ide moali kalinggihang ring pura Taman Sari. Riase Bali TV.